Ngeke kwaphuma esinye komunye umama khehla. Ade senesikhathi eside. Made senesikhathi eside ekhala ukuthi kuhamba ngathi inyoka. Uyabona shutha akuzwa ngathi kuyophuma esithweni sakhe. Akuzwa ukuthi ngoma kungena. Yena wayetheke efikile ezekhaya ezosentshenzo wafika wathi inyoka. Ase siyibuka lento sesisebenza kusiyinyoka. Kwakuyini? Iloko kufishane ethi indlela okungena ngayo. Asho manje ukuthi ngiyakuzwa kuhleli la. Ngesinye isikhathi abuya afona emkhulu yazi sokulanga enzansi ngathi kusesibelethweni. Ngutshela ukuthi ke emkhulu asikhipha kwaphuma kwahlala phansi. Kwaphuma like inyama or kwaphuma izimoya? Cha. Kwaphuma nje into nje umuntu. Okuyisilwane kodwa kuncane cishe kungaba ngangale nduku yami le. Worried mic yakhe. Okay. Yeah. Kungaba ngangale nduku yami. Kwahlala la. Wathini? So kufanele sikhulumise ke manje. Alright, greetings and salutation. This is Podcast Class Big Gamalamu Velmensis Wheel again with another episode. And make sure you do the right thing. You like, you subscribe, and you share. You stream us on Spotify. The link is on the descriptions. Remember that if you want to be a guest on the show, it is simple like ABCD. You take the number on the description and you send a V and you tell us who you are and what is your story. Ngaphandle nje ukumosha isikhathi. The ladies and gents, boys and girls, give it up for Mkhulu Gadla. Yaphila mkhulu. Ngiyaphila mkhehla. Nami ngiyaphila man. Good to have you. Yazi mangikubona for the first time. Yes, Ewana. Hey. Kuyenzeka khehla, khehla. Ngiyabonakala ukuthi uyazazi indaba zakho ne? Kakhulu mkhulu. Yeah. Yazi ngifuna ukubuzwa singene endabeni, ngifuna ukubuza only two things. Yes. Manje si indasingale i-representant. Ngasi le oyiphethe nge Lena mkhulu la ngihamba khona lo nomzana lona akasali khehla. Yena ongivulela indlela ngoba manje nathi sizawucala ukusebenza nje. Ngithembe yena. Umavula kuvaliwe lona khehla. Kunjalo mkhulu. Ihlobo yani ngembusi? Umkhovu lona. Akusingiyo umuntu. Cha, akusiyo umuntu omkhulu ngeke sikwenze lo. Akuvumelekile akukho emthethweni khehla. Akukho emthethweni lo. Okay. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila khehla lami. Yes, kusichazela kancane babazi nje ukuthi uphuma kuphi and kwenzakalani uspecialize ngani isikhathi esiningi? Mkhulu uGadla uphuma lapha eMpumalanga endaweni yaseZabelweni. Ezabelweni. Yes mkhulu ngokuthatha umsebenzi wobunyanga nguthathe ngo98 khehla lami 98 ngidala phela mkhulu 90 bona ngayo ngo98 cishe ngangino 21 khehla lami 21 kanti nje unangaki ngidala kakhulu mkhulu hayi iminyaka ihambile yona awuboni ngikhakazile ngumhlophe amara ijumpisi ngathi sathomez hayi imhlophe khehla lami serious ngibona ngathi sathomez hayi cha shuthi phela kuhle kufakwa nalezi zinto nathi zami kuyinakekela so wenzani wathwasa or mhlawumbe wena ulikela no mkhulu ngathwasa khehla lami ngathwasa ngase ngiyawuthatha lo msebenzi mkhulu ngoma vele ngangibizele kuwo ngangibizele kuwo khehla lami ngawuthatha ngoma sengiqhubeka nawo ke kumanje okay kunjalo mkhulu so ke ukwena uhlukile kunamagedla ngihlukile mkhulu okay umehluko ungakuphi igedla ngithi mkhulu siyazi ukuthi ilaba abahambayo balande imithi kuhlanganiswe mina ngithwasile mina ngiyaboniswa ukuthi fanele ngenze ini ngabe wena ngifike kuwe ngizokusebenza kunjalo khehla la but yazi into engifundile ukuthi basho kunamandawe mandawe okay amandawe so wena imiyeko yakho msihlukile like yabona imakhalakhala inabukhala blocking so why wena unganale red and white no ke mkhulu ukubizwa kwami angibizwa lo kangibizwa kule miyeko uyatshelwa ukuthi fanele ubusebenzise leni ikhala nale mina mhlawumbe ke ngokuhluka kwami ngeke sifanane ngokubizwa kwethu okay yes nawe nje indlela yakho mhlawumbe okhuliswe ngawe ekhaya ngisho ngoba ngabe unabantwana kodwa kukhona la fike nihluke khona ngoyiphiwo yes mkhulu ngoyifinyana ke kanje uzwa kahle mkhulu so mayulapha uspecialize ngani isikhathi nesiningi mawulapha abantu
Ngiyaspecialize mkhulu nangomuthi phinde ngihlole. Kodwa ke ngoma ngisho ukuthi mina ngiqale ngihlole kuqala angabe ngizospecialize ngomuthi wena ufika kimi uthi mkhulu naku lapha ngizwa ngathi ngumqwebo. Uyabona mkhulu angikwazi khehla ukuthi angithi umqwebo ngibe sengiyothatha umuthi womqwebo ngufake. Uthoma ngokuhlola cangi. Yiko ke mkhulu ngithi mina kufanele bese ngihlangana naleli dlozi lakho. Ahlangana nedlozi lakho ngilibuza ukuthi lento iyini lengene kuwe ngoma umuntu wena mkhulu ku kanje. Umuntu empilweni yakhe yonke ngoma nawo uphila ukwaso. Kunabantu abaphilayo la kuwe abakubhekile. Okay. Amasotsha. Cha. Hayi usho lawo mzimba mkhulu. Oh no, not omzimba like as in like aba securities. Securities. Abakini abalala. Ayikho le ndaba ukuthi amadlozi awekho. Okay. Ngeke ngizwe nje bathi asilahle ku hayi into okuthiwa idlozi ayikho cha. Ayikukho lokho omkhulu. Idlozi umuntu wakini ophila ngale. Yes. Unguyeke lo nokubhekayo oshoyo. Uyabona nje ngabekisa kanje emkhulu uyabona kunento ezothi kuwe ngiyabekisa ukuthi wena hayi yaza ngiphume ngapha kube khona into ungayi le. Shuthi yiba abakhulumayo nawe. Yibo ke mina la ngifike ngibakhulumisa ukuthi ngoma lo nyawo ethi usolo womqwebo ake sibuke ukuthi vele umqwebo yini. Ngicele kubo ngoma wena ngowabo. Angicela kubo bangivezele ukuthi no lo muntu lona singakhona ukuthi umsebenze nganali ikhambe likanje kuzasinde. Ngoma wena mkhulu fike sadibana nenkinga la. Kodwa ke ngeke ngifaka abantu kakhulu. Angifuni ukuthi angabe ngibeka imizekelo yami bese ngikhomba abanye abantu. Kodwa ekusebenzeni kwethu kube kanje. Sithanga besisebenza mkhulu singacelanga lokuthi sicela ukusebenza uhlatshwayo abe ilendlela le. Yes. Sivele simsebenze ngokwethu. Ugcina uhlatshwayo ashayisana nezinkinga ngokuthi asicelanga kulaba bakubo. Yiko ke ngaso sonke isikhathi ngikulwela lokuthi ake sihlole sizwe bohlatshwayo ukuthi bathini ngawe. Inkinga ichamuka lapho mkhulu kubantu abanengi amakhaya abhidlikile izinto angabe ngathi ayilungi ligcina idlozi lakho umuntu unedlozi likuflathela. Vane kwenziwe yini avane idlozi selikuflathela? Shuthi phela mkhulu lana wenze wena lento engahambelani nabo. Idlozi mhlambe likhuluma nawe lithi nje lo wena okubiza ngomqwebo. Lithi idlozi ngifuna uyongenzela ukhamba. Lithi ake ngumthinta abelise la azokhona ukunginaka. Lifuna ukunakwa labantu laba mkhulu. Okay. Uthothi manje wena awusekho la kunakeni ugijima uhamba uyenyangeni. Awu mkhulu ngafa imqwebo ngibulawa imqwebo. Ifike ke enye inyanga ke mkhulu ngokusebenza. Ifaka umuthi lana ilungise uthole manje ukuthi umuntu sokhatha unyawo umuntu wenziwa yini kuyakhuphuka kuyalapha. Lezi zinto azikakhulunyiswa zahlanganiswa labantu abala kuwe. Bayikhulumele bona ukuthi hayi lana akudingi ukuthi sifake umuthi. Lana akudingi ukuthi siye emsamu nisakhela itiya lethu sikubiza ngetiye yathina. Oh itiya. Yes itiya mkhulu lo okwesizulu. Sigcina ukuthi nisakhela umqombothi itiya lethu nisibekele emsamu sesinikhumbulile yiko sithinta ibeza kanje. Ileyo kwinkinga sifike sidibane nayo. Sithi sisuka mkhulu sifake i-shortcut efika isibulale. Yo hayi khona. Manje ngifuna ukwazi ukuthi na ukhuluma nabezimo ukubatshela ngendlela leyo otsho ngayo ukuthi uyababikela ubatshela ukuthi kufanele sibona 1 2 3 4 5 esikhathi esiningi benzani baya respond bayasho ukuthi no yenza so and nakhona kuthatha isikhathi sikangani ukuthi lokho kwenzeke. Ngiyawuthanda umbuzo wakho khehla. Mkhulu ngeke bahlale banga respond. Kodwa ke inkinga ephinde sidibane nayo ikakhulu kuphinde wena mkhulu mhlambe kuba izibongo. Umama akakutshelanga isibongo sakhe siyisona. Mina ngithi uhlatshwayo wena ngumngomezulu mina sengifika ngihlola phansi. Kodwa bona bazosiphendula. Kodwa mina abantu abanengi abavumo namkhulu angifike ngikutshela ukuthi yazi lapha esesihambe khona. Ikahle wena kusamele uqale emuva. Siyolungisa la sibongweni. Isibongo manje sesilahlekayo senza ukuthi lento ibhideke ingasazwakali. Abathandi ke abantu angabe sesiya lapho. Kanti ke
idlozi lakho angabe kuyidlozi lakho straight ungihlatshwayo lilo lizofika lisitshele responde masinyane ukuthi cha lona umzukulu wabani ngicela ukuthi ngoma ngingumkhulu wakhe ngicela ukuthi umsebenze kanje hamba yolanda ikhambe lengukuthi kimi kuzoba lula mkhulu so kuba lula kimi ngiyakhona ukuthatha ngihlanganise phezulu kwento esengiyibukile ngayicela nabakwakeni kunjalo ke khehla yo so bazokubuya kuwe bakhuluma nawe directly or mhlambe bazokubuya kimi ngamaphupha no mkhulu angithi asicela wena uze kimi sisendumbeni ngiyasebenza akuzukuthatha isikhathi eside izinto zethu ayiqondana kodwa ke izinto zethu zofike zingaqondani kuphi ngoma ade ngisho ukuthi ngizafike ngithi ungihlatshwa kanti ungumndebele lento izofika iphikisa ithi uhlatshwa ulo uhlatshwa yakaveli la kuvela umndebele bese ngikubuza ke emkhulu ngithi okay emkhehla ake sicale la emumva kwenzeka kanjani ngalesibongo ngoma akaveli lo hlatshwayo la ilapho sesifike sicabane khona ke emkhulu athi umuntu ayi lo yamkhulu loya izinto zami akangenzeli kahle kunobaba nje ngifike ngimthande kakhulu mkhulu ngoma ngeke ngibize igama lakhe ngoma ngilapha kubo mabona kude kodwa nje ngiyamthanda kakhulu yena usebenzisa kakhulu lokulungisa lemsamo umuntu uyalapheka ngomsamo kuphela okay wawena nje not ukuthi all the time hlezi siloyo umuntu uke uthi wena izinto zakhe ayihambi kahle kanti kumosheke nje lapha emsamo kuphela ugijima uze kithi enyangeni sifike thina senze ngeyethu indlela uthothi manje sesibhebhethelisa lento more kunaloko kade kuyikho yini okunya vane kumoshekile emsamo kuhle okumoshekayo emsamo kunenge mkhulu kunabantu abashiya emhlabeni ekhaya ngiyabekisa umzekelo ebeshiya labantu kunezinto babeyithanda nawe kunezinto oyithandayo mhlawumbe umsebenzi wakho asohambile emsebenzini wakho unabantwana labantwana fanele bahle bebuya lapha bathi si nganali itiya bakhe lokhu okwesizulu senzela ubaba na umsebenzi wakho wayewuthanda uyithanda ngilento yakho uzafika uyicelebrate kanjani ngale kwethuna ngoba phela wawuyithanda fanele bakwenzele la bathi cha yazi ubaba ngafana neparty angisho njalo mkhulu ukuthi ubaba ngalesikhathi lesi uhlanganisa iminyaka emingaka okay ake ngimenzele nansi iparty yakhe le party yababa akube khona insipho ngabe wawuthanda igitha akudlalwe igitha la ekhaya okay kufana nasemsamuke emkhulu ngoma kwenziwe umsebenzi angithi ukubone lapha phezulu kubekwa amaswidi kubekwa yonke into okuphuzwayo okungabogoloko amadrinki amakhekhe kwenzelwa ini lo kwenzelwa lokuthi labantu la emndenini banengi abahamba wena wawuthanda idrink lona ethanda lokho abakuthole konke ukuthi kulapha kuba kanjalo manje sizokwenzela into wawungayenzi awucabange emkhulu wena ukhonza amadlozi awukhonza amadlozi kuthi ngalelanga lakho lokuthi sigubha usuku lakho singaligubhi ngokuthi senze umsebenzi wamadlozi sibuye sabosindisiwe kushaya amagita ngabe sisenzela wena yini lokho wena ngokubuka kwakho ngabe sisenzela wena ngoma sesizenzela thina sesizenzela thina mkhulu asikwazi ukuyijabulisa thina sibe senzela wena senze ngoma kade wenza sizokhona ukuthi thina sinawe sikhona ukukhulumisana sihlangane ngento oyithandayo ngoma senza lento wena ongasiyo lade uyenza uzasiflathela bese kuvela inkinga emuva kulapho ke ngisho khona ukuthi inkinga iqala lapho okay ngifuna ke sibuyele back kule ndaba yokuspecialize ukuthi enye into osiza abantu ngayo kakhulukazi yini because bakhona abanye abantu abasiza abantu like njengoba ushilo ukuthi umunye specialize ngomsamo omunye usiza abantu ngokulapha nje ngokulapha phela abanye usiza abantu ngokubathwasisa abanye usiza ngabantu ngokubanikeza ithathalento yabona into ezinjengalezo so ngengiziphe ezinye izinto usiza abantu ngazo kakhulu mkhulu into engisiza kuzo kakhulu njengenyanga zinengi
kodwa phela inyanga izinto ayizenzi zonke. Yeah, iqiniso lelo. Likhona ke iphutha esilenzayo ukuthi yonke into ngifuna ukuyenza. Awuyinyanga uyanikwa lento ukuthi wena uzosebenza ngalokho nangalokho. Angikwazi ukuyifaka. Kunalento ke edumile emkhulu kulamalanga ngomusho ukuthi bathi thatha lento. Yeah. Angibaphikisi khehla lami indlela nabo yokusebenza uma bethi thatha lento bayithatha abantu mhlambe baphumelelayo bangaphumeleli abangaphumeleli. Uyabona? Yeah. Mina nakuyo lokuthi thatha lento mina ngeke nguthathise into angithi wena ufuna impilo. Yeah. Mina ufuna impilo mina ufuna ngiqale ngawe sihlambulule wena kuqala ukuthatha lento ungasho ukuthi angabe ugezwe kahle inhlanhla ivuleka noma kunini ngasuka umuntu lapha ngaphandle afike lathi mkhulu yazi ngifisa ukunikeza nawo 500,000 kimi okwami ukuthatha lento eyiloko. Oh, Mina ngithathisa into ngaloko hayi lokuthi ngithi hayi thatha lento lena izokusiza ukuthi mina ngihlangana nedlozi lakho sikhuluma ukuthi nanga umkhizi uyahlupheka. Umkhize simsiza kanjani njengomntanenu. Kodwa mina into engalekeleka ngayo umkhize yile nale. okay. Mina engakhona ukuhlanganisa niyakuvumela yini kulomzimba wamkhize ukuthi ngakufaka lokho ngikuhlanganise ukuze siqubule lento ezokwenza ukuthi umkhize akhona ukuphila njengamanye amadoda abe nesisi esikhulu. Yeah. Ngoma phela sigijimisa lokho ukuthi hayi nami ngifuna ukuba nesisi esikhulu nami ngifuna ukuba namabhasi nami ngifuna ukuba yini. Yeah. Okay khehla. Yeah. Okay, no ngiqhubeka mkhulu ngikulalela. Kufana nalaba kukhona amanye amadoda ade ngiwasiza mkhulu ngiyaxolisa futhi ngeke ngilibize igama lomuntu. Kufana nomuntu athi hey mkhulu lana ngizokuza la ngifuna unginikeze umuthi sifuna ukuwina le yathenda leya. Ngizofika ngikutshele ngithi emkhulu okay hlatshwa yake sibuke eqala ukuthi laba kini bakuphile yini wena vele le tender. Sikubuke lokho silihlole ithenda ngabe siyahlola cha hayi uhlatshwayo abakuba yaveza ukuthi le tender ngathola kodwa abakamuphi. Uhlatshwayo ulambile. Mina kufanele ngenze ngemithi amaminzi ukuthi bese ngithi bohlatshwayo uhlatshwayo ngicabanga ke manje ukuthi ngimenze abe yilento le kuze siwine. Niyakuvuma yini? Yeah. Basho ke bona bathi cha mkhulu ngakusebenzisa akunamngozi kithi lokho. Okay. Kunjalo khehla la. All right, no ngiyayibona mawusho kanje. Isebenza kanlendlela kanti. Ikanjalo khehla. Yeah, then abantu abagulayo esikhathini esiningi kufanele kube abantu abanjani ubasizayo esikhathini esiningi. Yeah, bayafika mkhulu abantu ukugula kwabantu kuhlukene mkhulu. Kuhlukene abantu ngiyabasiza abagula ngokuthi kukhona okufakiwe emzimbeni wako okuyimimoya esingakhipha. Kodwa kukhona ukugula kwamanje mkhulu kunengi kuhlukene. Yes. Kuhlukene abantu kunabo BP ngomadi ngibekisa nje ukuthi umuntu anganqamuka unyawo. Lokho mkhulu akufuni senza ama chance angabe lokho sibona ukuthi cha lokhu kuhambelana nabo dokotela. Umuntu akaye kudokotela mina into engikwazi ukuthi ngisize kuya abantu yinto efakwe ngemithi ngesizulu. Yeah. Ya ukuthi into nje efakwe ngemithi kwadwetshwa la wenkumkhulu. Ngizokusiza ke lapho. Kodwa nje into ezofika besifaka ukuthi vele kufanele kuhlangane nabo dokotela ngivele ngiphakamisa izandla khehla. Cha. Akumele senze lesiso umkhulu kodwa wena kusasa ubulimala. Uyafemba. Ngiyafemba mkhulu. For laba abangazi yini ukufemba. Ukufemba phela mkhulu ngokuthi wena khehla kulesikhathi samanje sesikwenze ukufemba kanengi sizinyanga. Okay. Sesikwenze kanengi inyanga ayivumi lokuthi ukufemba ngisho mina ngithi ngafike ngifembe ngisho ukuthi lana ngifuna ukumunya ngikhiphe into engikuthi. Yeah. Yenzeke. Afika omunye asho ukuthi mina ngizafika ngithinte ngesandla kodwa uthola ukuthi labantu yonke lento leyo bakubiza ngako lokufemba. All right. Uthola labantu bonke lento leyo bakubiza ngako bathi ukufemba. Kuya ngokuthi wena mkhulu imuphi utishela wakho okufundisile. Yeah. Okay.
So mawufemba umuntu kusho ukuthini kusho ukuthi ipurpose ukuthi ukhiphe lokugula or ukhiphe la mafufunya namphethe aphume purpose yini what is the purpose ukufemba Iloko mkhulu ukuthi sikhipha lento ela emzimbeni angithi siyayifemba siyayikhipha yeah kodwa umehluko ufika ube la ukuthi asiyikhipha lento awukwazi ukukhipha into omkhulu uyikhipha uyilahla kuphi sofembile phela so fembile ufembile wena ucedile lento sikulahla kuphi asithi siyafemba sikhipha isilwane la kuwe siyaphuma isilwane sizosibeka kuphi ikuphi indawo yesilwane sifake ebhodleleni sifake ngabe semangakhe enyangeni amabhodlela usifake ebhodleleni esilahle emfuleni awucabanga mkhulu inyanga ezikhona angiphiki ngaloko mkhulu ukuthi nabo benza ngokufema sisilahla kuphi inkinga ayileyo yeah mina mkhulu kwami ukufemba asithi ngikhipha isilwane la mhlambe sifakwe la kuwo asisikhipha lesilwane funa siphume mkhulu into ihlale la ngiyakwenza ihlale la bese ihlale la yeah lento ofanele angithi lento iyafakwa yatshelwa ukuthi wena uzosebenza kanje kubani lento ofanele ihlalela ikhulumele yona manje ngoma siyikhipha fina siyibeke la siyikhulumise ikhuluma ithi ngoma mina seningikhiphile fanele niyongilahla kuphi oh inkinga ifika ibe lapho sisikhipha isilwane bathi hayi ngizosilahla ngebhodlela angibazi balahla kanjani kodwa nje nokuzwa bathi hayi sawuthatha ibhodlela sisilahle endaweni athize kugcwele imimoya emkhulu ngoma kugcwele inhlanya lonke izwe kugcwele ini ngisho emifuleni ehambayo uthola abantu befembela khona basebenzela khona kukhishwa kufakwa la mfuleni lokho kungafuneki asibe nendlela ukuthi lesilwana sesikhipha la kuwe fanele kube khona izinto esizosetshenzwa ngaso ukuthi sibulawe asikwazi ukusithatha sosilahla sithi sosifaka emfuleni asisifaka emfuleni siya kubani kanti asibuyele kumnikazi lo sifakile ngeke khehla angithi asashaya impinda lapho sisikhipha kuwe akusasi impinda sikhipha nje la kuwe inkinga ifika ibe lapho ke yeah siyakhona ukukhuluma ukuthi ngifuna ukwenzani fanele sikhulume emkhulu sakhulunyiswa sifakwa kuwe normally abantu babafakela indlwane ezinjani sinenge emkhulu isiphe sakuthusa kona wathi yo ngeke kwaphuma esinye komunye umama khehla ade senesikhathi eside ekhala ukuthi kuhamba ngathi inyoka uyabona shutha akuzwa ngathi kuyophuma esithweni sakhe akuzwa ukuthi ngoma kungena yena wayetheke efikile ezekhaya ezosentshenzwa wafika wathi inyoka asesiyibuka lento sesisebenza kusiyinyoka akuyini iloko okufishane edindlela okungena ngayo asho manje ukuthi ngiyakuzwa kuhleli la ngesinye isikhathi abuya afona emkhulu yazi sokulanga enzansi ngathi kusesibelethweni ngutshela ukuthi ke mkhulu asikhipha kwaphuma kwahlala phansi kwaphuma like inyama or kwaphuma izimoya cha kwaphuma nje into nje umuntu okuyisilwane kodwa kuncane cishe kungaba nganga lenduku yami le worried ke mic yakhe okay yeah kungaba nganga lenduku yami kwahlala la wathini so kufanele sikhulumise ke manje kusho ukuthi kwangena kanjani kwakusuka kuphi kwakungani kuze kufike kulomama sakusebenza kuseyindlela ke manje ukukulahla kwaphinde kwenziwa indlela ukuthi kuhambe kulahla kwathi ukuthi ufuna ukwenzani yakwasho ukuthi mina ngithunywa kanje ukuthi ngizosebenza kanje ngambuza umama uyamazi umuntu okanje wathi yebo ngiyamazi mkhulu wathi nguye sike saba nombango kanje ngathi cha angimnuki nethi bengibuza ukuthi uyamazi yini yena soyikhupha uyicabangela yena ukuthi wo vele sike sacabana no yeah so mayena kunjalo ke into le iyenzani nakwazi ukuyilahla nako yakwazi ukuphuma kuye 8 yaphuma mkhulu kodwa kwasithatha ukuya emavikini amabili zange yaba into elula azange kube into elula ngoma kwakulwa mkhulu
wakunamandla kakhulu ngabeka kanjalo lokho sikuncenga ngalokuthi angifuni ukuthi asisebenzile sikhiphe nje umama ahambe naye Yeah. nekube nendlela ukuthi angagcini ukuthi athi mkhulu ekuhambeni kwesikhathi yazi lento seyiphinda ibuyile awucabanga nje nawe mkhulu athi umuntu uyakusiza aphinda abuya athi yazi lento isibuyile Yeah. Eish, ayisimnandi. ayisimnandi khehla ayisimnandi kufana nale mimoya uthola ukuthi endlini kunalokukhala nithi nilele khonto ihamba qoqo Yeah. qoqo Abantu baya experience leyo. Yini vele? lokho mkhulu kusuke kungasiyo into ehamba ngokwenyama kusuke kuyinto ngoba ungaphuma uthi hayi ngiyigadile uyizwa ukuthi seyihamba la uphume masinyana uthi uyapopola ngeke uyibone Ngeke uyibone. ngeke uyibone khehla lami kodwa wena awuzohamba uye kumuntu okhona kahle ukulandela ngoma inkinga wena khehla sifike sidibane nayo akukho lokulandela kufanele sibe thole indlela ukuthi siyilandele into ukuthi kuze ibe lapha umsuka wayo usuka kuphi ifuna ini kwathola ke ukuthi namkhulu ke angabe uyilandela kahle uyakhona ukuthi hayi imimoya lethunyiwe kodwa lo muntu uphendulilwe waba isipokwe Yo. seyiso lesihamba la go la phezulu And inzima yazo because abantu abaningi nawe sekunjalo vele like kuba nzima nokulala for bona because usathi usalele kuze kugugu and iyathusa basho right ya mkhulu le mithi le yale abantu abaningi ekulweni izimpi zabo iyona bayisebenzisa kakhulu kunalamazwe akithi khona la eAfrika Okay. yiwo a strong ngale ibhokwe akwazi ukukhulumisa lemoya akwazi lokuvusa umuntu ethuneni ahamba amsebenzisa ukuthi manje ngiyakuthuma hamba le kumkhulu uzofika wenze 1 2 and 3 Okay. nethi njengabe aziwena zamagama wakho wonke uyakutshela ukuthi hamba le ufike wenze kanje lapho ukuthula akukho khehla Iza nani vele because ushule ngalo yamama ukuthi waphuma nento enjanjani so purpose yayo umnqopho wayo ukuthi uwenzeni like umoshela impilo kanjani. ya mkhulu kona suke kuyinto esizosebenza ngoma kuyisilwane esihlala la ekhaya angabe sithumile ngiyabekisa ngiseThekwini khehla wena ulapha eGoli siyakwazi kuona ukuthi okay angabe la eGoli sesihlala nawe la kuyashiya ukuthi ngesikhathi esingikuthi wena uthatha lentelezi angithi isilwane siwumoya sithatha lentelezi angabe sifika njalo ngo10 lento yenzeka njalo ngo10 ebusuku njalo ngo10 shothi wena uzobokuzwa lo msindo iyahamba lento yehli yenyuka iyahamba yehli yenyuka seyala ekhaya seyidinga ukuthi ke manje labo moya bazokhishwa la ekhaya bobekwe endaweni yabo And basogolisa ukuphuma bayasogolisa mkhulu kakhulu bayasogolisa kakhulu because abanye uthola ukuthi umuntu wakhona uzwa umoya ngoba nangena isipoko yeah ulishaya iflate inyano uthothi ngaloyo mzuzu khehla lami lo moya lento angabe seyiqonde kahle uthothi lo moya lo ulele nabantwana kodwa lo moya uziwa uwe uwedwa yeah lo muntu usuke ekushayile ngempela khehla so ziwe nguwe wedwa wena izinto ovuka uyicoke ekseni abantu bafike bayimangala ukuthi kanjani thina umoya zange siwuzwe kodwa uthi unomoya kade uzwa kanjani abanye basho bazwe something egijima like emasinkeni yabona like izinto zamasenke ukugijigijigi yiyo ke evamsile kakhulu yakuthanda ukugijima ne yevamsile kakhulu lezi zinto lezi mkhulu ngiye ngithi mina kumuntu ngoma ungahlupheka kangakanani imvamisa kuba yithi thina amadoda uthola ukuthi indoda kuhambe umuntu ezwana naye okay ayihamba kulomuntu ezwana lo adizwana naye ifike la kimi emkhulu yazi ngifuna lo muntu kube yilwane zibe kanje awuyicabange nje uthi nginikeze ilwane ngifuna lo yamuntu lo eziyomlanda sengifuna ukuya kule point ke mkhulu lale lokuthi lento njalo ngabotheni iyafika lento ayifika ithola ukuthi izidlozi lakho li strong yiko ingahambi la ekhaya ingapheli
uyabona khehla yiko ingahambi ukuthi iloko kuyinto seyifanele ukuthi ihleli la ekhaya ngani uyaphuma uyabuya ikhona uyaphuma uyabuya ikhona seyihlala la ekhaya yathathwa umuntu nayo ngemizwa wayeye ngemizwa yakhe ukuthi lo muntu loya ngicela ukuthi uyomlanda zafika ayifika le ibhokwele zathola ukuthi lamadlozi alakini kule khaya lakithi strong bese ifika lento ngeke ijike phela ingabuyanga nawe seyifika lento ihlala phansi ayisakwazi ukuyela emuva ayikwazi izawubuyela emuva ifika ithini ithu strong lo muntu shuthi seyinto yala ekhaya yiyo lezobuke ubohamba phezulu yehla phezulu yini izizwe lezo zokulanda kodwa ke manje mkhulu ifika ihluke kuphi kunengi lokuthuma kunengi lokuthuma angisho ukuthi mhlambe phela le kuthuma le ibhokwe kusuke kungumfazi ngenzeka ukuthi sibanga amathenda nawe sibanga ini nawe indlela yokuphazamisa indlela ukuthi uphazamiseke iyo inkinga efika ibe khona hayi nayo kunzima man mkhulu yazi isikhathi esiningi like abantu abaningi bayithathela phansi lento leyo ukuthi abantu bangakwazi ukuthumela ngilwane hey mkhulu ilwane ekhona ilwane ikhona zokubulala ikhona ezana asike engekho kuya ngokuthi lento ihlanganiswe kanjani kwatholakala ngoma lapha ngabe lezi zinto ezikhulunywa ngesipokwe isipokwe ngabe kuyokwenziwa isipokwe kuyovusa umuntu emathuneni fune sibuke lo muntu asikwazi ukuthatha umuntu osoft sithi awukokulwa impi umuntu wayehlekela la emhlabeni angalwimpi nesibuka ukuthi lo muntu lapha emathuneni sife simvuse ukuthi okulwa lempi ngibani it sounds like ke ngeza enye video lapha kukhuluma ngamabutho yiyona lokho yiko lokho ke mkhulu kuyabukwa lokuthi ke ngibani lesizomvusa ngeke nje ngithathe wena mkhulu ngiyakubona ukuthi hayi umkhulu indoda eyilungele kanje angikwazi ukuthi ngizobe sengithatha wena ngifuna ukukushintsha wenza ufika ube nozwela ufika wazi ngani ukuthi ngilungile rangakalungi phela namhle ngithabile wena ngihappy so wazi njani ngithi ngiyathwala mina khehla yonke into engiyenza ngifika ukuthwala umuntu ngifika ukuthwala umuntu manje yiko ngisho ukuthi ngeke nguthathe wena ngiyazi ukuthi uzawufika le ube nozwelo funa sicinge lamadoda lapha sithi asifika lapha siwavusa sibuka sikhulume nawo hayi lena ayilungi lena sishiya phansi lena ayilungi kwaloko kuganga ihistory yakhe umazi uyazi kanjani fanele uthole ihistory yakhe kuphi ngiyahlola phela mkhulu okay njenga asenze example nasibe practical phela mkhulu asithi mhlawumbe kunamathuna la estradini lesi singapha ne so uyobona ngani ukuthi ithuna la ka 452 yilo leli lifuneka kuhle uthoma ngokuhlola canke yebo ke mkhulu angithi mina ngifika ngizofika ngitshele laba bala kimi asiphume endumbeni ukuthi manje uhlatshwayo ufuna ukuyokwenzelwa na u1 no 2 sifuna indoda enamandla la siya khona alright asifika ke lapha khehla singena emathuneni sebazongitshela bona yibo bazongidirector ukuthi ndlula la nansi indoda ekwazi ukulwa ikwazi ukulwa lempi lena eningakho enithi nina nifuna ukuyokuyilwa ngalesikhathi ngibe sengiqondana nayo ngiyithathe ngithi asambe efika ikhandwe ke mkhulu ikhandwe bese kuyathunyelwa kukanjalo khehla manje sike na uyenza kanjalo akhona amanye amathuna lokuthi awukwazi ukwenza konke lokho because of lo muntu la akithini akathebuleki is it possible akathebuleki kukhona mkhulu ngabanjani laba abantu no mkhulu umuntu yidlo ngoma ngisho ukuthi uyabona sonke singabantu siphila ngisho sesingekho yidlozi into estrong kumuntu uyabona ngathi mina ngiyafika lapho uthothi laba bakuba bafuna kukhona ke okusetshenziswayo uyakhona ukumhesha ngenkani uyakhona ukumhesha ngenkani ukuthi simthathe ngenkani kodwa ke lokho akusasi right angithi nawe ngomahleli lamkhulu siyavumelana ngento esikhulumayo umuntu wempi ngeke ahlala angayithandi impi mkhulu awuthi wena vuka manje siyokulwa ngeke ahlale mkhulu
Yeah. Ngawuthi nje vuka manje khona impi efuna siyoyila uzawusukumela phezulu. Balimpezi izimpi ezinjani? Angithi mkhulu umuntu wempi uyazi nje ukuthi No, I mean like let's say maybe i-client izile or u-patient uzile kuwathi ufuna ukulwa izimpi. Asithi mhlambe ngu-taxi driver iyasebenza kuye or ngu-taxi owner. ayikho umuntu engasebenze kuye. Ayikho umuntu osebenza kuye. Ayikho into engasebenzi kuye kodwa kuyawuhluka lokuthi yena uqine kangakanani. Yeah. Yabo njengabe sithi thina sizoshaya wena mkhulu uzoya ngokuthi wena uqine kangakanani. Thina yiko lokuthi angabe hleli phansi funa sicale sikuhlole sizoshaya umkhulu. Okay uzoshaya ubuthelezi ake simbuka ukuthi sizokhona yini. Into yokuqala le yangabe uyinyanga ufuna uyisebenze kumuntu ukuthi okay ubuthelezi uzile na uzile uhlatshwayo ufuna kuyoshaya ubuthelezi. Yeah. Funa sihlale phansi imhlolo ubuthelezi. Okay ubuthelezi angashayeka kodwa wena uthi ubuthelezi ufuna simgwaze. Mina ngizafika ngutshele ngithi ubuthelezi ngeke kalunga ukuthi simgwaze mkhulu. Ubuthelezi kuzolunga ukuthi simthathe simfake lapha etruckini. Yeah. Ubuthelezi kuzolunga ukuthi adukiswe uhambe nezwe ungaphindi umbone. Lokho wena kade uze ngako angeke umkhone ngako. So kuzoba sekuvumelaneni kwethu ke nawe ukuthi hayi mkhulu ngicela lokuthi awumthathe umfake kule truck. Yeah. Bese sesiyabuka ke manje ke sesiyovusa abantu ke laba bazokhona ukusenzela lo msebenzi. Sesihamba ke siyovusa ke lamadoda lena emathuneni siyawathatha siwathumela kubuthelezi. Shothi ubuthelezi akasaphili wena khehla lami ngoba yena sophila ngalabantu abala kuye. Uzawusuka nje ubuthelezi athi othi ngiwele la emgaqweni. Akunalutho kuyakhanya ngapha nangapha. Kanti nandi truck eselila. Angithi manje umqondo wakhe soyilento lesimfake yona. Abe sengena ke emthatha kanjalo. Kuthiwa ha wangena nje lolini kubuke wonke umuntu. Ngabe wayenani? Ngabe wayenani? Okunye okwenzekalayo kungenzeka mkhulu abanye bakufaka lokhu bathi uyayikhunga. Uyihenga uyilengisa. Kodwa ungayilengisa ngiyabekisa ukuthi isihlahla singaka. Uyabona singanani asingisho iheight yami ubude. Bakuthola uyifasile la. Babathe bayabuka uyifase kanjani ngoma nentambo inesileke nalentambo. Kwenzeke kanjani kodwa bakuthola ufila. Angithi akusasiwo wena sokuna ilabantu abafakwe la kuwe. Yiba beza ngobungozi. Yiba beza ngobungozi ukuthi lokhu ke namhla siyakwenza. Nami phela ngibakhiphile ngithi madoda nibuye mahala lapha. Kunabantu abakholiweko la ngaphandle emkhulu nami. Bathandaza too much. Babizwa basho ukuthi mama prayer warriors. Yes. So lezo zinto mawuzithumelekiwe ziyasebenza kiyo. Ukuthandaza khona mkhulu. Angeke sakuphika ukuthandaza khona. Kuya ngawe ukuthi wena kuyakusebenzela yini. Kungenzeka ukuthi wena uyathandaza kodwa uthotha ukukusebenzela. Yeah. Not ukuthi usebenzela wonke umuntu. Akusebenzele wonke umuntu. Yiko ngisho ukuthi wena mkhulu kuyafana naledlozi. Ukuthi ungahamba uniyothandaza uthothi lapha ubizo umkhulu ngakubiza kanjalo ukuthi ungahamba uyongena ngale kanti awusiwa khona. Wena ungangapha. Ungangapha. Uthothi wena lokuhleli ngalo ubona izinto lokuyihambi kahle. Uthandaza kuphela 20 years. But still akwenzeki lutho. Uthi angabe ushintsha iminyango. Uthi hayi khona ake ngiphinde ngivule lo mnyango. Uthothi lo mnyango kuyangeneka. Una 20 eminyango. Wena lokulwa nomnyango owodwa. Akushintshe uphinde uthinte lo munye iminyango. Angithi siyacinga mkhulu sifuna impilo. Yeah, kunjalo. Yeah. Sifuna impilo. Na umnyango lo nawuvuleka angikwazi ukuma kuwo mkhulu kuphela iminyaka. Ngingathandaza 20 years. Kodwa ngabe ngibona ukuthi akwenzeki lutho. Ake ngishift. Ngeke ngiyokhuluma nabakithi emsamo ukuthi hey bomkhulu bogogo bengilahlekile. Yini indaba ngithi bengilahlekile izinto zami bezingenzeki ngalendlela engifuna ngayo. Yiko sengibuye kini. Ngicela u1 no2 kuyenzeka yini? Ilapho uzothi mhlawumbe angisho ukuthi mkhulu abantu abalahla inkonzo. Kodwa ngithi angabe senza izinto empilweni asibuke.
ngapha nangapha. Asibuke ngapha nangapha ukuthi lana kuyenzeka yini kuyangivuma ngoma kungivuma. Mhlawumbe ayibona sosukile ngapha enkonzweni. Mhlawumbe uthi uyafika ngale komkhulu uyaphaphatha. Bona abakwazi kangcono abakushiya la. Ngoma uhlupheka ubashiya uthi wena hayi mina imbuzi angabe kuhlatshiwa ngisondeli kwasha kwacima. Bayabuka hawo. Yilo mntanethu lona simzalayo. Osojikile wathathwa ngabantu bathi akamukela inkonzo lahlelo kokwethu. Eish. Thothi yiba sebevalayo. Uthi uyabuya bathi hayi mntanethu umukelekile. Uyithola impilo. Izinto zabantu wena mkhulu zivuleka nje yiko lokho. Asithi siphakamisa imithi. Mina eminyangeni ngangenela lokuthi ngabona lokuthi nazi into zami la ivuleka khona. Ngifuna ukukubuza nesithing esengibuza abagobela abaningi kuwayebhenini. Cha, Akaze ke we. akase mkhulu. Oh, okay. Mara ke wa travel like la Africa. Yes. Oh, okay. Ngimapha amanye amandla abantu eAfrica laba nawo la eSouth Africa ebanga nawo. Yabona ngiyayisaba le question leyo mkhulu kodwa kuyafuna ukuthi siyikhulume. Mkhulu ngathi sise South Africa thina. Bona base Africa ngithi. Yeah. Sihlukanisa kanjalo boKongo, boMalawi. Okay. Bona into abanamandla ngayo abayiphethe emkhulu. Namanje ngoma ngeke kubantu kuzwakale kamnandi. Bona kodwa baphethe lento ukuthi ngayibiza ngithini into eyimagic. Oh baphethe magic ne? Into eyimagic mkhulu. Okay. Ngayibiza kanjalo. Bayakhona ukukwenzela into kodwa ongeke usale nayo. Ingozi lapho kubo. Ngeke usale nayo. Ongeke usale nayo ngiyabekisa mkhulu ungathi wena bakwenzele nama cold drink iphuzo bakwenze konke kubekwela kodwa ngabe phuma ngomnyango lezo zinto lezi futhi ishabalele zonke yo bona bakhona ukuba nalamandla lawo into yamanje thina asikhona ukuba nalawo amandla lawo ngoba sikholelwa ekutheni kufuneka siyohlanganisa imithi thina sisebenzisa idlozi kakhulu bona bakhona ukusebenzisa kakhulu ibhokwe. Oh, bagudi ngimimoya ne? Ngemimoya bona bakhona ukusebenzisa le mimoya kakhulu. So mimoya enjani le kakhulu abathanda ukuyisebenzisa imoya yabantu or just imimoya nje uganga more esebenzisa izinto ngendlela eright? No mkhulu ngisho ukuthi abanye basebenzisa ngendlela eright abanye basebenzisa ngendlela errong. Kuya ngalo ukuthi wena ufike kubo wafuna ini. Yeah. Ngoma ngisho nje ukuthi la ngaphandle sihlukile ukhona umuntu ozofika athi ngisho into ingenzeki athi hayi asiyenze kodwa azi kahle ukuthi ngeke ayenze. Ngeke yabona Nabo bazokunika lokho ngoma kungeke ukukusebenzela kodwa bazokunika ukubone ukukusebenzela manje kodwa kusasa ubunganalutho. Banalawo mandla ke mkhulu impela banawo ke lawo. Yazi ngibone omunye bathi ubani truck driver. U-truck driver beka driver i-truck elele yeah elele i-truck ya move and yakhambi a very long distance angisazi ukuthi beyisuke eKZN or kuphi yeah eCape Town yabona umuntu atsho nje udriver ukuthi hayi umfana wenza 1 2 3 umfana thanda amazi nani yeah ngamangala ukuthi hayi ile mimoya awuthi uyabuka la kule truck angithi ngeke ubone umuntu ngoma hleli kanje kodwa kuyenzeka Ayi ngasala ngimangele nje ukuthi ayikhona. Kuyenzeka bona bagudi mkhulu kule mimoya. Ukuhlanganisa nje imimoya ukuthi ihlangane kodwa ungathi lo muntu lento akayenze ibe impilo yakho yonke. Ngeka khona. Oh. Uyabona nje lona uhamba ehamba ngale truck awungathi uyamehlisa kule truck angilento ithunyelwe ukuthi wena hamba uyosebenza nawo. Awungathi akehle kule loli. Ahambe ngeenyawo ngoma ngene emashobhelele angeke kwenzeke. Lento ngoma ngisho ukuthi isuke ithunywe ukuthi wena hamba uyokwenza lokho. Sure. Ngengiziphe ezinye izinto abantu abazifuna kuwe and then will be like le angiyenzi mntwana enkosi yosukhamba uyokuzama abanye mina leyo na angazi ukupasa kuyona. Zinenge mkhulu. Zinenge mkhulu kakhulu. Ufana nalokuthi abazenza afika umuntu athi ke
mkhulu ngibone imali lesheshayo bayenza kanje awukhoni yini. Cha ngifike ukuthi ngoma bonke abantu manje bafuna yona. Mina into engifike ngutshele yona fike ngithi cha. Imali ungaba nayo. Kodwa kuze imali ube nayo ngisho R1,000,000 ungaba nayo. Kodwa ake sizwe labaki ngoma dingisho nje ukuthi ichumene nalabakini. Ake sizwe labakini sikubuke eqala ukuthi bangakugeza ngani ukuze nawe ukhona ukuba ngumuntu. Yes. Singenzi shortcut kakhulu. Abethi ke labakini ke cha awumenzele 1 2 and 3 ngizakwenzela mkhulu ngithi ke lalela ke mkhulu manje thatha lokhu sikwenze naloku kanje uyawubuya kusasa ungitshela ukuthi cha yemkhulu lana kwenze ku 1 no 2 uqhamuke indoda yathi Sure. Azange kufika umuntu ethi ngifuna ubulala usibani bayafika mkhulu nakuzo zonke ayikho inyanga yethu yona abukekho umuntu okwafika bani bafuna ukubulalelani vele no mkhulu mnengi imbango yamakhaya imbango yamafa imbango mhlambe kubangwa wona lawo mathenda athi umuntu yazi angangenzela nje ngizafika ngunikeze nawo 500,000 angangenzela nje ukuthi ubani agudluke la mina ngizokhona ukuthi ifike ngene la nami ngidle ngabusizile kodwa ke lokho ngeke ngikukhulume emkhulu kuba imfihlo yami ukuthi mina ngiyavuma ngoma ngivume kodwa into eyenzakalayo hey abantu banenkinga la ngaphandle into eyenzakalayo sikufaka ibhoko uhamba uyifaka lapha emotweni noma sikufaka ibhoko ufika endlini awufika nje endlini jikelane no mhlawumbe unomakoti umakoti angabe mhlawumbe ngomunye esibhamu ngomunani ubulawe ngoma ngitshela lelwani ngithi akabulawe umuntu khona lapha endlini abahlala naye should le GBV ikhoswa yini usisikhathi ne cha ayikho swayiloko mkhulu ayikho swayiloko indala kakhulu ke leyo ngeke ngene kuyo kodwa deep kakhulu mhlambe singangena ngelinye ilanga angifikile ehleli phansi ngutshela ukuthi isuswa yini yona awufuna ukuyenza itouch and go na usuyibamba bambela phayana because seyivala no ilona mkhulu ngayithinta kancane iGBV into eshayayo ngayo e1 eyenza ukuthi ibe khona ifike yenziwa ngizoxolisa ukukhuluma lokho ifike yenziwa uhulumeni wethu osiphethe okay yeah ufike yenziswa wasilahlisa lobuthina wafuna ukuthi siphile lesibona ngasho kanjalo ngithi sibona uyabona ngani ke mkhulu kanje mina nginengane ekhaya ingane kodwa manje lengane angikwazi ukuthi thina sikhule esishaywa mkhulu thi uhambani landa inkomo mina inkomo engabuyanga ekhaya ngangifike uyabona umquba lo inkomo ngabe igaga la bese kuba lo ngangifike ngisusa inkomo ayilele angithi kuyabanda ngisusa inkomo ngilalele ebeyilele khona phinde sishaye futhi isikhathi angithi sokuphinde kuyabanda ngisuse enye kwakungekho lokuthi ngithi mina ekseni ngizawuvuka ngiyovula icala kodwa uhulumeni ufike nezinto ezinhle bakubona kukuhle lokho abantwana nabo mama bakubona kukuhle omama bethu sahleli nabo manje emakhaya namanje basahleli ake sibuke laba bethu esibathathe abathathiwe emva kwabomama abekho bonke akekho mkhulu ngiyabekisa ulanda umuntu kubo kodwa lo muntu awumlande kubo wena ula endlini ungene ngo7 ubuye emsebenzini umfica akekho ubuya ngo10 uphuzile ngubani osuka ekhaya kubo eza komunye inkinga ibili ifika iba lapho asibambile lapho ngiyabonga khehlana alright mkhulu ke abantu abafuna kuba ngakuthola kuphi ukhona ku social media ukhona kuphi ngikhona mkhulu ngizakushiyela inamba yami lapha ku WhatsApp ukhehla nethi into zama ngayilungisa manje sithelele kodwa angazi ngoma uzakhona yini kungifakela noma ngiyibuke alright no akuna problem uzangithumela yona ne so inamba yakhe ngizoyifaka ku description so if abantu abafuna ukuthola emoyeni ngikhona impela mkhulu ngiyatholakala yeah kunjalo khehla lami okay ku social media ukho angikho mkhulu cha ngiku WhatsApp nje kuphela akuba yini ungabi khona ku social media hey mkhulu sengimane nje ngasho nje ukuthi boyizinto bengayijabuleli kakhulu lezo okay bengizinto engingayijabuleli kakhulu uyathwasisa
cha angithwasisi khehla or awuthwasisi hayi next? angithwasisi mkhulu Oh, okay, all right. No, sibonge kakhulu mkhulu kuza kwakho la uthi ngumkhulu ugadla. Uyagadla vele ne? hayi ngiyagadla mkhulu Uyabagadla vele Hayi, bonke. ngiyagadla. Noma ngafika kuzo kuthola izibukwayo. ngoma ngathi ufuna ini ifike yenze kodwa ke mina ngoma ngathi ngize la kuwe ngizocacisa lokuthi sicala lapha Yeah. ukuthi asibuke fana ngoma siyogadla umuntu ake simhlole kuqala Uhlola kanjani? Uhlola ngekhanda or uyakhipha amathamba? cha ngihlola ngekhanda nje mkhulu Oh, uhlola ngekhanda. angikhiphi amathamba ngiwasebenzisa Oh, Ehhe, okay. ehhe. Nesithunywa nesithunywa semanzini. samanzi kuphinde kube nento ke phinde ngihlole nangayo Okay. phela uyazi enyangeni nathi siya upgrade siphinde sikhuphuke sithathe ka kunjalo ke mkhulu ongeke ngikusho So online uyakwazi ukwenza njengoba ungekho esigodlweni nje. ya ngiyakhona ukukuhlolela mkhulu ungipha amagama akho angiwona nesibongo singisona bese siyabuka ukuthi kwenzakala ini kuphi kanjani ufuna usizakale kanjani Ona ngathi njenga ula manje ungakwazi ukuhlola nathi la. ngakwazi mkhulu kodwa ke into ke mkhulu kodwa ngoma uthe vele sesiyavala singake sime ku engingakwenzi lokuthumela imithi Okay. angikwenzi lokho mkhulu nginesizathu sokungakwenzi Or uthumela umuntu ngephep ngemithi. Okay. nginesizathu sokungakwenzi mkhulu asikwazi ukuthumela imithi mhlambe igcina iwele ezandla ngoma phela uyithumelile ithintwa noma ngibani uyabona khona abantu okumele bangayithinti igcine mhlambe seyilahlekelwa ngamandla seyafika kuwe isasebenza kodwa ngithi abantu abangayithumeli nabo kunendlela abasebenza ngayo Yeah. mina ungamane usho nje ukuthi emkhulu yazi lana ngifuna senze 1 2 and 3 ngutshele ngithi mkhulu ngingakhona ukukulethela ngabe ngifikile endaweni engukuthi angabe mhlambe ngise-Rustenburg mkhulu ngelanga lokuthi ngizobe ngise-Rustenburg into zakho ngizobe ngiyiphethe kubalula kanjalo angikwazi ukuthatha imithi nginikeze umuntu uthothi kwezinye indawo igcina manje uyabona phela khona la abantu ukuthi umuthi awuthinti uma ukulesimo lesi kodwa manje ngokuthi labantu abalapha ephepha labantu abakuphi bayasebenza ufuna yavela ubambe afake la afaka khona uyabona ukuthi awusangeke usalo Ngeke usalunga. Ngiyithola ke. kunjalo mkhulu All right, ayisibonge kakhulu kuza kwakho mkhulu. asiyabonga khehla lami siyabonga Yeah, ngokuthunjalo siyayivala lezo so me and you we gonna meet again on the next one. Sharp sharp.